atopa Bora Bora sur Taïtinoui Télévision, on vit ça ensemble. Shelva, le sourire aux lèvres. Shelva sur le toit du monde, sur le devant de la scène. C'est fait. Bravo pour Mayday. Shelva. Tra o Shelva ate ai tono te tuha atoru no te yehoer a Hawaii ki nui a bait ha a hoia tui porapora ab e hia o iei te tiar a piti e te pupua Taiti timo pete tei harumai te tiar a toru ha apapur ai o muar a o te nei vea. Wapuharat whaaterer a hauno te ea ab e hia te DPDG te DG2E i te ho e ho ai ha apapur ai te man o patoi i mua i te whiwhi o te ira out aero ice tōna i no tātararoa hia mai ruto i te ha apuroro a hohoa. Anan hei mahana maaif a hanahana hi ai or o te mau peata, te au ai te i hepe tomat whaia tanu tiare e tāpu e oa i tā rātou mo pupa tiare e hare tātou i papara e te iepo. Hoa here maha no na poro e hau te whenua a whaari mai i te man o i te tāpu o no te aroha no tō tātou nei wharerein a i te nei arui. Ai iritir ai tā tātou nei mō parauri a pino te ie pōm hana pānei e paurua tātou i raromat ai i te ie poi nei i ai te reni whaarewar a maitha a porapora ua tāmata te pupu a timo pete e tāpe e te ie ti ar a mata mo e mauhia rai rātou ai tara i manuia ua whaatupu te pupu a Shelva ai te maere inha e mahahora e ahuru maho e miniti e te tāpuna i rātou i te reni tāpaer a te maupu ahura a Jantino Rua. Merci aux boys de m'avoir fait confiance. Merci aussi au coach, à tout le staff et voilà. Puta pute a aore te ebi muri mai e mahahora ahuru maho e minuti e ahuru maho au te toni mai taha a hoe ti atu i popora. Matohia o iei roto i te pupu e de tev a no te teme matamua i roto i a Shelva te harume nei te ti ara ai torhei i te i mateiti. Shelva sur le toit du monde, sur le devant de la scène, c'est fait. Et donc au milieu... Hoer a whaahia mau o te tupu i te imahana nei no te toru o te tuha i te roar au nā reir a pe ahuru mai wakiro me te rateatea wa whaite mai te whea hoe i tō rātou arawahi i roto i te mo are i tua hou te tomor ai roto i te OOA no te awanui. C'est que du live, en tout cas on s'amuse bien sur l'eau ici. Mai te mea rai waf a oti o RTT o team o PT i te tapiri tea au no popora area o Shelva tei te pēa patoa ini a tu o iei te hoer a i te pēa hopea hou i te hoe kilometera te whaatea i te whea hoe no David te pava i te pue a o te mupupu. On a pris un cap différent que les autres. E ere hoea a wei a tā mātou i tō te teia tu mupupu o mātou an ein ia. Mai te eit whahere a ua whahere here mātou i a mātou te roi te awhara au te hoer a. Tēr atu mātou i turiroa, te hamatar ai te tūr ai te tupar a hoe. Te rā te mea i whaat a e a mātou i te teia tu mau pupu. Mā ruru mai te mau hoa no tō rātou te aturir ai au. A piti no a tō utomor ai roto i te ia pupu. Tout le staff. Yes. Hitu minuti e toru te toni muri mai te tapame nei te pupu RTT a ini ai te taone no matira. Mahahora ahuru mahu au minuti e piti ahuru mahu e te toni te wati. Piti ahuru mau no te toni muri noa mei ana o tim o pete o te maumeina i te ti ar amata mua i roto i nā tuha e piti huahine raiatea taha a aitara i roa ai te pupu whareratai te haru mai i te perapaio no te torur au te mateiti aitai mutur a. Hawaii Kinui, ça se joue pas sur. Te Hawaii Kinui wa e whainginger a tea e ere noa i piti a e te haapopo ra woita umohua o te tape atu arino te haapapu i tō mātou ti ar anumera piti. A maruru te tai e te whareratai utua whare te turuna i a mātou i te momahana atu anō o tau te iere. C'est pour vous, hein? I roto i te apapar au nā tuhu ai toru, Shelva ai a te ti ar amata mua, timo pete te piti, RTT te toru, EDTV a e o popora te hoe mamu, te ti ar amha e te ti ar apē, no te i Hawaii Kinui a piti tauatini piti ahuru mapē. Tara, he ata anō atu i te taho e vaira i tai roto i te mopupu hoe, i mātira te whaini ni nei te morawa e hupāta oire, te mauri matauturu e tēno atu i te mo taatira, i te wāhino te whaarira i te mei e mau maona, e tau horano tei whaata ahia no te tāmaumau i te mo materia, Jessica Duse o Desire Teiva o tō mātou teitonohi atu, ahi o mai. I roto no atou hora i o nei te mauwa a no te Hawaii Kinui e whaarihi ai no te toru o te tuha e roa te maurawe e hupa i te whainenir a i te mau whaarir a i o nei matira nei.
Yeah. Ai, vai ai rawa, tape rawa. If ia metera te roa. Piti hane re mitera. E piti pea. Tate e uta. Euro o toi o nei. Pero. Ai te toi? Ite tu. Apu na tu ho, tu ho ita. No te oire no popora, wariro te e whanhor a Hawaii ki nui, e whanhor a fof a roa no te huir atira, ho e he petoma te maurawe hupai te whainenera. Bien sûr, on a... E paramau, ua haamata e mai nā mātou wa tai hepeto mai tēnei. Te mapupu rawa uhipa te oire o te tutawa noara no te i Hawaii ki nui. Te pupu uhipa te wharepote e, wauti taratu tuhu au te tāmāra aia. Te peheo no te NTV, wauti atu o te rerei te amahuia, te wahi hoi no te hui mana, wainene atua, te wahi atua no te amui teira o te wā. Wainene hope roa, te papeha ari, te moheiti are, wa teuhia mātou. E papu mai tei, e ohi pauti teie, nā mātou. C'est du papier à musique pour nous. Mei tau toi i te meirein ei te i mohoho a watapa parhei mei te huir atira i matira nei, te papu wainene te maumia atua no te whar a, i roto noa ho e hora te mauwa a matamua e tipai mei ei i matira nei. Ei haaman ora ia tātou, anan hei e horoahi at whaarewar a, no te i hoe a aerena te mau tauri ea, hoe a te i o te haapurorohi ei tā o tau awhata te ata i at heiti nui televizion i te hora hitu, ma iri toru ahuru miniti i te poipoi. E vai horo tātou i te parau no te tuaro i te i atoa poipoi nei, te aur ai o te pūperiti te nira, wapuhara te whaatere a hau no te ap ehi e te DPDG, te DG2 atoa i te hoe hoa niuhia, i ai te pāt oira au te ira au te aero aisa, e haapuroro a hoa teimha mau te ie, o tā lor Filipe hariro atu e hi o mai, tumu paraura te i hap ohia mai, e aromateri te hau. Te ho e ho a te imaha, ia puta i te wherurita o te whai au te i haapurorora. Hau i te mhaminuti te maoro, hohoa no te patoira ai te ais. Hohoa o te whaatahia no te mohuru ta atatoa, no te mo tamari hare hapira, nā muarora. E haapurorohi ai rito i te mo whare hapi ai te hope a av novemba no te iriti te aparaura, te vainei te morawa e hupauta i haapari hi ai te whiwhio te rā out aero, e horo ai te mo rau e apapui te mo piahi, i aparaurātou aita e i aparaurātou, no te mea aita e whaahiti hehia te i whiwhi o te rā out aero e i whaahiti hi ai te hapira e parauparau atohia i roto i te utua whare. E ia puta te ieporo i roto i te wherurita au te tata, no ais, wa whaahipahia te motina o te itehi ai te nuna. Mai a te wasalmon, e o rawa here siu, puroto no teiti piti tau tunipi ahuru mātoru, e o te itehia tona maru, e o te tauiro i tona huru, no te i tawiri a hoho. Na arovau ia tāpia no rātou tō uhoho au te tauiro i roto i te iha apurorora a. Ia noa ai a rātou i te praue, ai tawo e hin aru te i ais, no te mea te i ais o te poe atoa ia. Ei ha manau ai te whenua nei, hau i te toru ahuru tau atini reina ata, e whaohipa nei te iera au taero ais, piti ahuru milioni o te tapura fofu ai e whaohipahia, no te iha apurura ahohoa. E tauiro tā tātou tumu parau e whaahiti mai tātou i te ienei, te parau no te ho e whare tāma ara, tai iriti tōna uputa i te ie hepeto manai i pap e te whare te ie te hepu nei te whaia huma, ka whai oa te i oa iau te ie whare, tumu parau te ie whainine hia mai e Jantino Rua e o Sophie Gebella. Ni peshkonla, ia se, tu. Ia te rean e o toi te whare, ka whe oa e a hai amarirau i te tau aprau, ia tamatea e o Arthur. No atu tō rāua huma, wainene roa no te whaari ia o tō, e te whaitea toa i tō rāua arawihi. Mettre une bonne ambiance. Mea roa nā ui te atata i te motu ata, ia oa tamatu mo hoani ia tāna i rātou. I muri ho e whainene vau taratua i rama, tau turuhia mai e tau hoa o tamatea, e iapa i ana te mo hoani e tāma vau te ai rama, e te mo pārhei anu te motu ata, e hare mai i muri mai. I muri mai, i te wahi ututur a maa, nā Nelson e whainene nei i te maa. Ap e hia o ia e vani nā, wahineha ap i te tunur a maa, no te imhana e maa af ahia hia mau o te whainene hia, mai te mau maa ho te rara, te huru. E ere to ui tiunga tā mau,
Tō uwhiwhi e mea tere roa wauing e te hipa. Tā u e tunu nei te pēpui, huero moa wharei e i te pai awatea, te ni ai amato i te maa mai te brochet, te i opu atoro, ai te waro hei tāpira no te hipa tunu maa, mea aurua nau te i o hipa, tō utoroa e tāta whaine ni tuaro. On a une manière de cuisiner. E whaatano mātou i te mo whaawir a in e tu rātou huru, mai te maa ānei o te ima i te hia, ia mar ātu ai a rātou i te rave, te anu atu i te whaine nir ai te mo eir am a. E ha e whaahi parheirua, ia rātou. Geste possible. E o puar af a hia mau te i e amohia i Olivier, i te o muar a no te ap a i tana tamaroa e tamar ihuma, i te mahana ai tātu e tautur a mautira te tauturur a i te whia huma atoa. I te hamatara i opuar an en e te ienor toma i te utua whare, ua wheruri hea ha mau i te o e o tama ara, mauti te mau ai tawir a e te teia tu mau tāta, ua i te hia e mea rei rātou te whia huma, e mea arawhi i te pēno te ututur ai te maaurira, i ni e te parano te whainini ai a maa, ti tau hia e tauturu i rātou. Comme ça qu'on leur donnera leur chance. Mauti te motauturu no roto mai te mo puuhupa te hau te whan o nei i te i motauri aria, i te moni av esmig e te whaur a taotia ore, ai tātu e poroir a e ia mau mai te i huru whare tama ar a, i roto atoa i te te atu mau oire. Tara, mai papa e te whaan uri a tātou i whaa no te i whare rein a niuhia i ni eit whau te tatu festa no te i mataiti. Wa tae mai to te ara nari rāt oi to te whenua nei, tāna tumu parau te whaatura i te opere no te hawhau whaar ai te i whau whaa tupuna, te mai te mo tātarar a mere te ato raua Toma Shabrolla. Hau no atu te nira e te hoho apeni wariro te tatu fest e rawe ano te opere e no te haafufu ai te taere mā ohi. Wa te rei mei te whia tatau no nā poro e hano pati te whai teiti nei. Te wha e iha te tatau a to tatau mo tupuna i a morohi. Wa haa mo mātou te if anho ai te matiti maeri te i te pitir a rawe a te i no te whaafarere te whia tatau. Mauro te i nei ai te whaahau te i huru wharere a i to umon of a hia roa te i opuar a no te opere te arawehi in ei huara te prau o te tatau a to tātou mo tupuna. I roto i te mo manihini i amui mai te vera o te tere mai te whenua a te amai. No te whahanana i te taamura ai roto i te papa tupuna e te peuma ohi. Te rei rau tamato mo a amu e whaahiti hiana te prauia no teiti mai te oe whenua mata muarua no reira vau i man awai e tere roa mai no te whaite i ta uohipa e no te haapapu te taamura a i roto po i te whenua vehi e o teiti. Me ebe te tau, horo no te wherurira, e te hare na wherurira ni tō te ara mai. Te moera te mahana, no nā tātou te mahana, ia hui, i nia be te parau te motupuna, i nia be ne parau ni te reo, ni te whenua, ie pe e whatae, whahau metra, e whatuati te tō rāpea mei. Ta amura i hau atu i te o te amoana, haere roa i te whenua tanata, o tate te mot atatatau e haafuf atua nei, te ie peutumu o te whenua nei. Mea whauwhaarua ia vai ora no te hiru ato o tau haa māramara mai te ui a pīt peutumu haa pino hea mai te tatau. I o nei te veirei hua te rahuru o pūwheti e te e iau puru mai te hia. No atu te nuur au te tau te veinoa a te whaatura i te whia paari. Wariro te tatu fest e wahi no te aitawir a. Ho e te amur aora i roto i te monun anu patitifa nan oroahia i roto i te iri. A tapati nei e hoperoa i te e wharireira. E mai te mau mataiti i atoa ia peri te oro o te mau peata, e tā mahia te mau mene mai te mau utua whare, e whainini atoa hia te one ua uo, e one te i tei poroi hia i te whenua taha, o tā vei teia e whaahupara no te whanene i te i mau mene ma, David Sanbenet, te moha apapura. I te i hua poetau o te oro a te whia poi te mau mataiti atoa, e whainini mai hua to tā ai te one ua uo. Ho o atuai, nā roto i te mau mutu atoa te whenua nei, e ahuhia te mo menema e te ieone tap o tura ai ai te huitupu nei moe peutumu o te whenua nei. Maoi, horo mo whenua e borine tia nei, trawa tarata o hipa, hopo e te menema, whahau torato mo metua. E hau api, o e te me roto te matahiti, whahau au api, traia, pēni, tutu te one ua uo, kamasa, te roto e ona te au api, roto hoe mataiti. I papeari o Pascal Taura i tāna e Petit Mahine, te ie e tāmane i e te mene mao tōna anu metua. E poro mataiti e hame o mātou tāma te menema,
E tama huti te here. Pēni te menema. O tin e tūt pra tūt te one. Tūt te one e ananhene e hameo e matou e tūt pra pupatieri. Whainini no turamar. Whainini no te turamar ananhei toratoru. Pero o te one, peu mā hoi te i? Nā hea prone. Poron chot menema me tūt te one uo. No te whanini o pēia, me māt o pēhi on prata ata harene me mate e te menema. I mutaara, e riro te mo utua wherewhet i te o mai, ahuru mā pē, piti ahuru atu pute one. I te mahana, a toparua i e te whaito e toru pute one, te utua whare. No atua ia te reira, te wainuara te i peu, o te whaapir a i te one uo, e te whaanhenhen a i te menema, e te tiare. E mai te mea ua haamata e nā te hoor au te one ua i te ie hepeto manei ua tomo te whaia tanu tiare i te awh ano te tāpue no te hoi tā rātou mō tiare ai imir āwhau a te ie nā rātou o tā mātai hora i harero atuahi o mai no tātou i papara. Pauran e trajon e i poperoto i retu manu hari e. Mi pe mi te rā menhen hei ia. Te i āmoe piti nei tātou, ho e tai te āwhaut whenua tanuhi e mirna ka dusto, te mā ai te tiare. E no te i tūramara a, warau huru tāna mo tiare. Te porcelain, uo, te tārona, te tosh, te oazo pāradi, e te matamimi. Te rata atu a paruta ua i opui e te oazo, warewa i e amato i te rawhaito e maha hanere tā amu. Trap e horo atu o tātarapa, me e hoi a tāu client o paurat mateiti, e rawe rātou e piti ahuru no te hamani a rātou, hopa e hamani kaupose tā rātou mō buke te whare, au e tiurei tō mātou hamatar ai tanu, e te me te au e atopa, te ono ai o te hope tō mau, hamata tāpū iana. Tau tini whrāne pati ti whate hoi au te matamimi. Adio e tra. Matamimi atu hiai diana. Tānei aua, ia ore te moa ia tomo. Hitu ahuru maono mataiti tō te mama tanu tiare i ati maono nei. I mua atu ai te o te ora a. Wa au hanere whrāne pati tiwha. Te ho iau tāna mo matamimi. Tōra me whaauhia mai, tōra me nāhua pa i hopai poroma. Trapra au whaauhia, oti? Nāro e mama e tap e pūrus whaapu nātoro. I tēne ne mea horo pūro. Tōra tau prakilio nā rapa. Me papu opa e tra tiare, ya? Tere pe moa, te pua mahana, mau tiare atoa, e ohia, e mama Diana. E hau tātou at aero atu ai te ia parau ea ua whaaru e mai o Leonardina i roto i te iwa ahuru mā pēr au tōna mataiti ua tui tōna ono tōna hamani mata muara i te hoe poti marara o tānei hoi wheruri e maran e tāta tumu no tupua ai ua pāpa e hia hoe puta topahia tei oa poti marara no reira nani e tei oa te morau e hupau tātātou nei pū te utua whare ati e tēno atu i tāna mō wheti a whaari mai i tō mātou nei tāpao e tamahanana. Tara, nā te atu mu parau e o paniro i te ienei ea, i roto ātai mei ti te vea reo whrani hap ohia mai e Mika de Latre, e whare rea tātou anan hei pō, e tā aero tātou i te mohoho au te Hawaii kinu i ātai tupu i te iem hana nei, ia mai te tātou i te roar anu te ienei aru i te arupai arhei, e ia nui a te arupua.